Pozdrav youtuberi, večeras opet igramo GTA 3 na PlayStation 2. Ja sam odabrao jedno mjesto na koje sam htio otići. Pa evo idemo u garažu po naš motor. Ajde pa se ja motor ne. Ajde ba krenu Riku, tako je ba. To mjesto se nalazi evo ovdje. Čekaj, player, ocean. Evo, znači idem mi sad na to mjesto da vidim šta se tu događa. Znači vamo. Ovo je treća epizoda GTA 3 na PlayStation 2. Tu su neki ljudi, vidite sada. Malo još koga? Više ne. Šta je bre ovo? Ne mogu da uđem! Pa ne možemo vidjeti. I eto ljudi, to je to mjesto na koje sam ja htio u ovu epizodu otići. Znači tu smo bili, vidjeli smo ove glupane. Našli nam zaustaviti put ovdje. Sad idemo šprdati se po gradu. A već 2 minute i 12 sekundi. Ajde ba. Vidi, idemo prosti. Vidiš meni smetam dok ja ne vozim motor. Sad mogu pasti. Šta je ovo ono? Inače ljudi, ne. To je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. To je bilo to. Ćao!